میره تاریتی جمیل بایق جمعه کیه؟ هن کسی بیجن که او دویمین ریبری پکیه. هن کسی بیجن که او دست راستی عبدالله اوجلانه. لبله او براستی میره تاریتیه. بله ام بحثا جمیل بایق دکن. جمیل بایق در سال 1955 دا لنافچه کبانا سربخارپت یعنی العزیز جدایک بون. برواجی وی پیزانه او نه علویه. سنیه او جی مذهب حنفیه. دما کوی لزانکوی انقره بشا زمان دیروک و ارتنگاره دخوان بریا کمال پیر وی عبدالله اوجلان ناس کرو وی روژه چرانو ساوی گوهاری. اوج سال 1975 جمیل خودی دیروکه که تاریه. جارنان به ترکیه و جارنان جی به ایران را او بو سدما انفاز کرنا گلک اندامین پککی. گمان لسر جمیل بایق در سال 1970 دا دست پیدا که او لخارپیت لگل 29 اندامین پککی هات من چاپ کرن و همه حوالین و هاتن زندانی کرن لیتن او سربس هات بردان. او بو سدما گرتنا دامزرینر پککی مظلوم دوغان که در سال 1982 دا لدیار بکری در روژا نوروز دا داوی بجیانا خوانی بو. برایوی احمد بایق که به کود نابه و مصطفی چتومریه پیشی جه خیری دورمش دا کشف کرنو او دا گرتن طبیبیه که برایوی احمد بایق نها یک جبر پرس دارایی و صندوق پارا یا پککی لأوروپاییه. پیواندیا گمانبارا بایق به دولتا ترکیه را بالا دولتا ایران جکشاند بو. در سال 1984 دا دولتا ایران پاساپورت دا اندام پککی لیبل ندا جمیل بایق. گفتم که جبر که ایران اوک سیخور دولتا ترکیه دید پاساپورت بیوی ندا. بالکشه بایق پشتی ویدمه به ایران را تکیرین پر باش پیش خستن. بایق تبلبونا کنگره سیمینا پکک رد کرو. لورمیه بی اطلاعات رد ما. اوجلان گفت که هک اونه امیوی وکی وقتیای اعلام بکن. بایق مجبور ما و هات. لیدی و هر تم پشتاخواه ده سپارت ایرانه. سال 1990 جبور جمیل بایق سال زحمت بون. او دنا پکه دا وکی حوال کجکو یکم کسی سنگری خو هشتی و روی هات ناسین. در سال 1992 دا دما ایرشا پکه یال سر برای کردستانی یه باشور چیبویی بی کو گلک بتقینه برای متینا هشت و روی لبشه هری بسهم او بو کد داویا شردا وی 19 گریلایم بریندار ام پکه لحفتانین بهنجتا کن نکوین دست کشتن. و بویر هشت نات پکه دا نفرت که و شرطی لهمبر جمیل بایق چیبه. بایق در سال 1993 و 1994 دا بیانه که را تکیلیم پر گرم پیش خست. دماکو بالفرین ترک ایریش کامپازیلی کرن جلال طالبانی بری ایریش او آگاهدار کرو او جی کامپی درخست. لیبل کادروین پکیو ملیسوان بر بالفرا مانو 11 اندام انوان ده انجام ایریش دا جیانا خوش دستان. چما اف خلاص نکرن که از بحثا بیناکه. در سال 1997 دا تنه ده 3 ماهان دا ده بن ناب پینگاوا پارتی بونه دا وی 27 اندام پکیکی لحرم آزاپ انفاز کرن. پرانی آوان کسان روژاوایی بونو. جبر وی سرمه اندام روژاوایی هر گاب جبایق دور دسکنن. دی سال 1997 دا تبی کو فرماندار بریارگاه نابندی آرگه که بو دما اپراسیون دولتا ترکا لسر هرما زاپی وی بی کجی کسی را ببیجه بریارگه هیلا و رویا او هات کامپا بنابرین باکور بشتا قضا شیخان کامپا نهدارا نینووا او دکانه کرن دوبش او وی خولور وشارد حیا کو اپراسیون بداوی بویی او جلان هولدا کو بایق دنا پکه دا سینوردار بکه او جلان بریا اندامن خوین جن ایریشی بایق کر جمیل بایق ویدمی دگوت سروک جنین پکه دین کرنه. د داویه دا د سال 1998 دا او جلان اندامن دامزرینر این پکه د ناو دا بایق دوران قالقان و علی حیدر قایتان جربه بریا پکه دور خستنو او وکی دینازورین پورسپی بناف کرن. او جلان گوت او ایدی جاره که دی نکه بناو ریبه بریه. او جلان د کنگره ششمینا پکه دا جمیل جی دیوانا کنگره آویتو بانگل جواتا کنگره کر کو پورسپیان بور ریوبریه نهل بجیرن. لیبل هی کنگره بداوی نبوی او جلان د 15 سبات سال 1999 دا چو ترکیه بایق دی سوه کتناوا ریوبریه دا وی دست بجناو برنا سنگره آپوی دناوا پکه دا آنکو بزاوا جن کر همی آپو پرستین جن بیدن کرنو او گرتن او بلزو بس دست بدامزراندنا پکه خواه کر
Kesayetiyen bi bandor ên wekî Gulan yanî Filiz Yerlikaya, Nasir yanî Faruk Bozkurt û Harûnê Sermezin yanî Barzan Dure bi fermana Bayîk hatin kuştin. Bayîk hem fermana kuştina muxalîfan da û hem jî tîmek kujer a bêwijdan ji dilsozên xwe afirand. Di sala 2004 da Ocalan dîsa Cemîl Bayîk ji rêveberiyê dûr xist û Mirat Qarayilan wekî nûnerê xwe kir. Lêbelê Bayîk di damezrandina PKK-ya xwe da karê xwe berdewam kir. Ew bi Qarayilan re ket nav tekoşînekê dijwar a desthilatdariyê. Di sala 2013 da ew bû hevserokê kecekê. Ji wê demê û pêve ew bi Îran yenekê Beşar Esed û Şiayên Iraqê re ket nava pêvajo û peywendiyên tarî de. Cemîl Bayîk piştî banga Ocalan ji bo fesihkirina PKK bêçekbûna wê kete nava bêdengiyê da. Di rastiyê da PKK-ya ku Ocalan daye fesihkirin PKK-ya Cemîl Bayîk bû. Cemîl vê rastiyê baş fam dike. Cinayetên ku me vegotê tenê kêmek ji dîplomasiya tariya Cemîl Bayîk bi dewletên herêmî re ne. Çeka wî tenê li ser hevalên wî Kurdan şixuliye. Ji ber vê yekê Cemîl Bayîk bi rastî jî mîrê tarîtiyê ye û dê di tarîtiyê de jî bimîne.